Ebyaro nka Bubobi, Kyanukuzi na Katete, Ruwangurwe, Buyonga, ebirikushangwa omugombora ya Kiseka omu district ya Rwengo. Abantu abo nibo bari omu kushoberwa ahabw'embeera egi. Ahi twashira omu kimwe aha byaro aha, twashanga abaturage babyamire ahansi y'entundubare ekyayitegerezebwa ngu embeera egi bagitwiremu ahabw'ebintu ebi okubarumba bikababinga omu maka gaabo. Ahi twashira omu kyaro eki twashanga abaturage beine omushaho, beine omufumu obu batunga okubayambaho aha bintu ebi nabo babase kutunga aha turo. Okurugyerwa ari Katumba Vincent omwe aha baturage abatwire nibateganisibwa embeera egi nagira ngu ebintu ebi bizire nibibashaba ebintu ebitari bimwe na bimwe konka ateine ekyahindukireho ekyerukireyo n'okubashaba eshagama nabo nk'okushara embuzi konka tibarikumanya embeera egi kwera ahindukeho. Yogera bigamba batutuma twagala musaayi ate ffe omusaayi tubiwadde gwa mbuzi kati tumanyi bikyagala omusaayi omulala nga byagala gwa muntu. Yebo tuba tumufunye wekinasa jakuba yatutaasa tuyamba wakinzi tikigenda kukoma wange kizogera newo omulala kati nimkwekubira nduulu. Omukyara Nakalyango Ruthi nawe omuha abaturage aha kyaro eki yatugira ngu ebintu ebi okurugana bibarumba tebakatungaga hakushemererwa ngo kandi bikahikira ahari mutabani we obwo baherize okwetoroora omu bafumo bahika n'okuguza ebibanja byabo okubaasa okujuna amagara. Mwana wange oyo ayise mbulumi bw'amaanyi kwata buli lunaku lumbe ne lumukuba ne mukwata bwe musiba emiguwa abasawo balidde ssente ebibanja tubitunze obulwadde tetukola ki tetubulaba naye emyaka ebintu bigamba bimaze emyaka 3 mu mwana wange. Mukuru w'entebe y'ekyaro ahabw'ekyaro kya Kibuube Damiano Kisitu nagira ngu ebintu ebi ekikyakirizeyo okubireeta n'abarogi kandi na bamwe omu bantu abarikwenda kutunga obugaiga obwajuba atyo yashaba abafumu ab'ebyenzarwa okubayambaho aha bintu ebi. Bano abenoonyeza ebyobugagga bwe baleeta ebintu ebyo nga babyagadde baleese okufuna ebyobugagga bibalemerera kati ne bitandika okubuna ekyalo kati kyova olaba nti byo bisaba musaayi kati ne bibanga bibonyabonya abatuuze mu kitundu. Tusaba akulira abasawo b'ekinnansi ajje mu kitundu muno atuyambe abantu baffe ffenna tusula ku bunkenke. Bo bamwe omu baturage ab'ekicweka eki nibagira ngu okuruga oburojo obu nibubarumba nk'ekyaro nibatamburira omu kwerarikyerra habw'okuba tibarikumanya n'ekirikukurataho aha mbeera egi. Munimba nja kwogera ko akaba kati kano geno kagawale kali kafuuka ennaku ebiseera bituuka nekafuuka kati kirabikawa wali wamulimba nti wagenda gaggawala muwadde eddagala tukyatambula otambula weeraliikirira saawa emu nga muyingira mu mayumba kati awo banna embeera eriwo bwetyo. Emi Kateera RDC wa Rwengo nawe yajumirira ebikorwa eby'oburogi ebirengeserize mu district egi kandi yashoborra ngu nibejagaruka okushitama n'abashaho oteire abafumu ab'ebyenzarwa abari mu district egi. Tukoraho operation ntwenda kuleba all those who are claiming ngu n'abafumu ntwenda kusitama nabo kandi tugaruke tugende tubarambure ahabw'okuba bamwe biine ebitanda wabo nibadimitinga nk'abarwaire omuka wahikayo okashangayo abantu bakubaraza hatakumitinga standards za public health automatically we cannot allow that. Gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.